Ho monate ba boteng ba modimo. Hallelujah. Ke rata ho dumedisa Bishop le mema Bishop ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Ke dumedise phuthego ya Bishop kaofela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Hallelujah. Re tlo tlotlisa modimo. Hallelujah. Hallelujah. How bo kang modi mo hanga mo di mori ese keso so na di banga hangale pati kam etau re twarela
lapha ehleli khona kunesimanga awe ukhoneni bakhe kunejabulo igama lakhe liyisiphephelo sami mina ngiyamazi umhlengi wami lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunejabulo igama lakhe liyisiphephelo sami ngiyamazi umhlengi wami Thank you, Lord. When I
wena moya wenze kepha namhlanje. Yes, Lord. Ugcwele kimi ubusa kimi oyo ngcwele Jesus. siyacela Jesus. oyo ngcwele Jesus. uchichime Makasai. usa usa kimi Jesus. lokhu Nkosi Glory. umkhuleko wami. Yes. Holy Spirit. Holy Spirit. Makasai. Jesus. Irabasaya. Yes. Rebasaya. Yes. Yes, Lord. Blessed be your name, our Father. Thank you, Spirit of the living God.
Come on, somebody give Jesus Christ a big hand of praise. Hallelujah, give him the praise. We worship you, our Father. We honor you, we glorify. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, Materia Sataya Baba Saterebe. Mushapele Matsoho Marena Jesu. We may be seated. Greetings, beloved, in Jesus' name. Amen. Kile dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Amen. Can we give a hand of appreciation to our artist? Thank you, man. And also Malinda, thank you, moruti. Thank you for coming. Quick one, beloved. Amen. I said to her, after every celebration, there must be acceleration. I said, after celebration, there must be what? Acceleration. Munomo unsenda la mulaita o skitu o batla o ba record ke re no ndata a ke ditsebi di record on o batla ha hantwe ka 2 months ke ga ndata a ke tsebi di record a ke go be next nna ke go ba di joke. What I'm here for is to display to this generation that there is a God in heaven. We lost many gifted people because bane banana ro o etse ntho tse kgolo tlamelo lahle modimo o tlamelo loye tlamelo etse di cult tlamelo rekise di oli magagare modimo a go re thuse ba e rerang ele jwalo batho bana moloko tla o go tsebe hore ntwena ya etsahala ka lentswe la hao fela. We believe that God is restoring the integrity of the church, and or the church is not a playground, it's a praying field. It's a place of encounter with God. And then, beloved, kitse ho batho re na le molaetsa o mo khutshwane fela ho batho ba tletseng nyoko. A motho a ntlela ka nyoko ke re ho yena fela tloa ho nna Satane. Because bazalwane hausa na ntoka explainer motho sa batleng ntho ena ha uwe ke Satane. Jale o ska ba entertain o mo jwetse fela tloa ho nna diabolosi. Because ha ona motho a rata modimo ka hloya ntho e. Ayo motho ana le moyo halalelang ka hare ho yena ababa against what God is doing here is not one of us. Now refitile di tsheleng refitile di argument ra aha jwale. And if maybe they lied to you about hey di chelete di etswang, if money is not there I can do nothing. But when money was in my hands, this is what I can do. Now what you see outside, it shows that when resources are placed in our disposal, we are faithful stewards. But to manebali discourage all skala nehela bona miliko yene sa neheli. And now they were closing all these steps. Abaketa ba jelete ya jua. Ijua ifi. Ilisiyo. Huno jua ifi. Obane batho bana ba tlamele ba nehele ne ba kentswe moya. That is why kitse modimo di khomo tse tlo mfa lebese this season o di parte di sketsa tsijwa. Or ba ska ba khona o di jesa chef.
Hearing amen kaofela. Then on Monday, it was Monday or Tuesday? It was Tuesday. Tuesday, we managed to purchase 50,000 bricks. I'm saying 50,000. The delivery you see is 26,000. Tomorrow there will be 2 trucks. Tetli sang another 24,000 bricks. Aso ona go tlo patala ba fitla ho patetswe. Ona ga saena ga tempa mo. Ale ntho ke batlang ho lona fela no se re tlo sebeletsa ho reka dintho. Ska di cement di santa la bona se re le papading ona jwa. Ke go sena ke snack se. Ke la laza. Ke la laza. Now back ya sabente ke 90 rand 35 cent. Di guys cement ze a go hlahisa. TV e ka mo letsa le tshwatlile lehlo. Le ntse ga itlwana. Ke bare ke Afrisem, that cement. Ge batla ba itse ba batla 200 nna ke itse ha re reken 300 bags. I setse salla mo re yang. Now there is a guy una rekile dintho kae jwale ba hana mo fa tšhelete ba re anke material. Now this guy is willing to give me cement that is worth 6,000 rand. Which is already 66 bags. Ese tse patetswe dutse re lo elata. Well, rona re batla 300 minus 66 to 300 to setse bokae? 234. La ka thungwana sekolo ka hlolo ke 90 rand 35 cent. Ya mokotla wa cement. O ja di chips tse tse le cheese. Wa sa jwale ngwana. Now ke kopa hore bazalwane ha re committee fela hore nna sentse ke itse le maskete re le babedi reka tse 10 bags ke buka. Yeah, 10 bags. Now which means out of 130 234 se re setse ka 224 plus 10 yantate CBC. Na kopa date duka okay. Date duka kopa batho ba di cement ba bone wena ne. O bue fela ka mekotla. Ba mfile idea e nngwe ke batla o le propose mane cash build ba re ha ono haua kwana showtele qwaqwa ne ba bua le cash build ya motse more iska re batla 300 bags ne ba re itlise lorry eo ya 300 le speed point abo antse re le tshebe fitla e re sit gona re tswa mo re swat ba theola swai ba theola Chisa. Ke bo mabara ha itle lorry eo ha itle lorry ba tshwere speed point wena go fela batla tse ka kopa 1 mo zwing kopa 3 ha o reka ba theola ntse ba re zet ha ba tswa mo lorry di empty jarete tletse material. Le di pilot ba di entse jwalo ba ne tlisa di pilot go wena o nka tseka ina kopa 2 mo ya di pilot ba re swing na la o sia theoetse mo o fufuletse ke HOP o tswa mo fufutso ge mo tshwarise overtime le stress o ntse etsa moriri tjena o ntse tsa swing re mo ki obo ha ba lo ri tswa mo re swing jarete tletse material o patetswe and re patala directly mo re swipe mo thola slipi sa ulwe ga emenya lori ya ifitla mo ai qeta ne o nthongole ngwe re batlang ke jwetsa manager ga ke re batla tse kana sonta o emise lori ma a re tswa re tshwere di khati mo re tla be re sa batle next re di re zit na go nkwa le ke maikutlo 40
Sa ipingi monate a ke ga o bone le dinomoro, o tla bona a o fitlha founong modimo. Oh, ne ke le moyeng. O kante ke rekile tse kae ba? O tsamaya le mme le jika, o kgutletse mekgwenyana ya ho ya dibiri, o kgutletse mekgwenyana, o no senya nets. A ke re jowe ntlong ya modimo for ntho ya modimo man. Ai bazalwane. Ai mona ke apologize. Bona ke sole tini ka tšhelete, mona ke na le sebete, mona ge etsa ntlo ya modimo, a ge etsetse motho. A re itlhotlhoge modimo tla bona o tswa jwang le. A ke re bishop count me in. Ke bo mama re bishop count me in, count me. La o le student re modimo ke batla o ba part. Samente 1 year how it abu for 10 years from now. Hallelujah. Beloved, one of the good news, I met the writer of books. And it's amazing. This man listened to my sermon called Fontaine, 3 sermons. He wrote 5 books. 3 sermons in Tatemaya. 3. Monday, Tuesday, Wednesday are out of that he compiled 5 books with titles. 5. Which means how mameti 3 weeks, umameti di buka wena fela. Now there are 2 books that we're gonna release very quick, maybe end of May or so. One book, Eri, Christ Hidden and Christ Revealed. It's a very powerful book. Rito bontsha hore Jesu eno o sa mmona testamenteng ya khalona part 2. But he is revealed in the new, and he was concealed in the old. Isaiah mmone ka gartene rona re mmona ka mahlo. Eno phela ka hara rona. This is that. And another book, it speaks about the crown of thorns. Freedom from depression and stress. Modimo tlo tlosa moqhaka wa hao wa bohloko o fe wa tlholo. Now, that book is going to be read in all places, in secular. But to batle ba local, hona le ngwe ke ratang e bua ka when we are silent. There is a book that says when we are silent. When we are silent to God, which means we are no longer praying. When we are silent to the world, which means we are no longer preaching. When we are silent to ourselves, which means we are no longer meditating. Now I'm breaking those silence. And I'm talking about Esther, who knows that you were made a queen for times such as this. Di tla be di rekiswa ka bookshop o ka mane. Ka bookshop. Oh Jesus Christ. Ka bookshop after church o tla bonwa coffee o reka buka. Ka receptioning ka mane. O ntse re qha. Na le vending machine o reka le chocolate mo ra. E konenze makeup e dula le up. Isi motho lo so tsalo me fopodi mo ka gona le difogo. E fedile la kwa dipogo mo ka gona o ngwapoa. Kontonza aksa ga tjena ko bontsha screen ka bodutse di projector tseka. A ke re Genesis re ja. A re la phehle le khona e hlaya ka di big letters. Wa dumella go bino butsi mahlo go kgona o bala se ka pota. Ko bontsha mo re ya ngwanese. Itukise. And when o tla bo sa tshwana le motho a re joinang ka ga yona, o tla bo le motho a e qadileng. A tsebang ditshepe tsa yona.
Ba tla ka kana dikereke phuthetso ka ditena ba tsebe ditshepe tsa yona. Wena o khonno bona ditshepe tsa ka yona le mekoti ya yona ka mahlo. That is a testimony. You are part of something that is growing. Ke shontse ba le tlaisetsa hanyane mo TV team. Ke DSTV. Alapatala. Beloved, can we talk about Jesus? Ke bo mama re kopa utlwa taba tsa Jesu baratua. Beloved, the gospel is about Jesus Christ. Basically, there is no gospel without Christ. I was saying to people ka laboraro hore Jesu ha kopane le Satane. Jesu na sa itse dintho tsa hore hey, I cast you ya o betlisa. Ore it is written. Come on, listen to me. Jesus says it is written. Why Jesus say it is written? Jesu o ithutile molaotheo wa mmuso a leng ho ona. Ha o tseba constitution ya country, you are protected by your rights. And you don't argue, you quote. Now, Jesus knew ha ke quote lengolo le ha ona Satane ka questionang the authority of this letter, because the Bible is the highest authority. Now, how tshwere lengolo o lwantsha cancer ka lona, o lwantsha baloi ba kene hore modimo o itse ka bana baka, modimo o itse ka bophelo baka, and you stick to that word and you don't move. And a Satan wa ba tshaba batho ba tsebang constitutional rights. Because in the court of law, they don't check your skin color. They check whether you are in the right side of the law. Now, how when I do tsika le hlakore la modimo, ha ona ntho e ka emang kgahlano le wena. Bibele ke matla a hao. Once you have the word of God in you, no devil can stop you. The word of God in you is your power, is your strength. Ke matla a hao. That is why ore ho Joshua, buka yena ya molao iske ya tloa molomong wa hao o inahanisise mosiu le motshiare go tlo tsebe o etsa tse ngotsweng ka go yona ntho mo le nngwe ye o penyang o tlamele ho tswe lentswe ho wena. When you are under pressure, you must release the word, and that is why ha o sena lentswe o tlontsha ditlhapa, ha o sena lentswe o tlontsha anger, mara ha o tletse lentswe ha dintho di o peteletsa ho tswa lentswe le o le jileng, because lentswe la modimo ke bophelo and lentswe la modimo ke modimo. Now, Bibeli bua ka monna bitswang Zacchaeus. In the book of Luke 19. Melkano, I said to people that Victor, David, he killed the tallest man in the whole Bible. But Christ visited the shortest man in the Bible. Zacchaeus was the shortest man. Mara Jesu a mo etela. Because Jesu na o bontsha ha ke a tlela ntho tse telele, ke tletse le tse khutshwane, ke tletse le tse nyatsehang. And then ke ruta batho ga beke ke re Jesus was so half ha tla a bua le di Pharisees ntate Maine, ha bua le the Sadducees. Mara ona khona o tshakela mosadi wa Mosamaria ana le scandal, una khona o tshakela Zacchaeus ele tax collector. Which means Jesus na sina bothata le batho ba feba, ona na le bothata batho ba fetola lentswe. Hallelujah. Ho modimo, doctrine is better than even your lifestyle, because if motho a tshintshang Bible o kotsi o feta motho ya tawang. Glory, glory, glory. Any man who tamper with the holy scriptures is a dangerous man, because teachings can destroy the nation. That is one about madinyana magabe una ba gasho bona marona tlo motho la dutse le ba etsa dibe. Because modimo na tseba go ba etsa dibe ba weak mara ha ba wicked. E ring amen ka ofela. Una le phapang pakeng tsa o fokola le o ba molotsana. Ya kena evangeli. Now let us run quickly through this so that we go to the book of John and we pray. Is that okay? Now, verse 1 says in Luke 19, Jesus entered Jericho. Which sorry, David, yes. Jesus entered Jericho and made his way through the town. Now, let us get this clear. Jesus una asai ho Zacchaeus. He was passing through.
Amen. Batho ba bangata beo modimo a kopaneng le bona ba ipitseditse yena a feta. Hallelujah. Ho tjho modimo ha batla o mmitse o feta pela ha wa ba sa re letho. Mara wena ha o sa etse letho o ka ba letho wa dula o le jwalo a fetile. Now your power is when you connect with God. When God is around, never look around. Call him and say, I want you, Lord. There was a man there named Zacchaeus. Now, underline that word. As Jesus entered, ha Jesu a kena mo ho ne ho na le motho. Ho bolelang hore e ka nna ba tabatabelo ya motho enwa ke yona e susumeleditseng ho kena ha Jesu motseng o. Ho bolelang hore la re hletse je ho ka nna ba ho na le motho ka mo. Ya nang le taba ya hore modimo ke a o hloka. And because of motho I want modimo a ka emisa le hodimo a feta ka ra sosolo a targetile motho. Ke bo mama re ke nna motho. A go phamisel tsore molwena ke nna motho. Ke nna motho e service ena kaofela ka ra serame sena e organize ditso wena. God can gather people like this just for you. Modimo ha batlana le wena a ka emisa program e kaofela a targetile wena. What's about the Caesar's Agosto? Will I change a constitution? A remotimo lemon I have a long odisa. A timodimo bata popelo ya Maria. Tulonye right. Modimo a move for everyone. But I target Mary. When God targets you, he moves everything around you. He shifts everything around. Like I utlo mo go ke a bona ba ngata mara ntwena e tobile nna e ringa mene ka ofela ke matse ba ntho ke buang ka yona o bona re mangata mara it's like this day ha ke bua ka yona ntho ngwe le ngwe e ringa ha o e bona o utlwe mogwalo ke pitso ya gago e ringa mene ka ofela ha o bona motho a lapile motho mong a mo feta wena o ba utlwa boima. That is a sign that you are called for that thing. Everything else ngore pelo ya ha o eme o re but I cannot let this thing go by. That is your calling. How shaba basadi ba la o ba utlwa pelo ya ba bohloko bitse di tswa basadi ba jwalo. It's a sign that you are called. La ga fitla plekeng batho ba tsheya motho wena o ba utlwa ba tla ho lla. Batho ba bona ka ke thoe ke ntho ba bapala wena o bo maga nka thusa kae. Ho na le ntwe ka go wena o jwetsa wena o ba bitsetswa go tsheya. Wena o bitseditswe solution. Ke nyena e reng ha o enana o tlo sina boroko ke pitso ya. Am I teaching you something? Iringa mene kaofela. Ha o bona bana ba banana be ka nga bana di menta utlwa pelo ha o tshwatleya. O tsebe modimo bua le wena ka hare. Hore you are called for that. You have a burden. Na le bothata ba batho ba na le pitso mara bana mogwalo. Ne le batho ba sena mogwalo ba batla o qekwa. Batho ba sena mogwalo ba batla o phushwa. Mara motho a roetsweng ke burden. Ha ba tloetsetsa motho, ha ba tloetsa to impress, o etsa to impact. Because ntho e etsahalang gore ha o qeta o ietsa ntho. Ho na le ntho e reng ho wena well done, faithful servant. Ntho eo e bitswa the inner fulfillment. Ha e rekisi shopo. Ke ntho modimo o sebelang are. La ebe batho ba o opela matso. Mara I have recognized, I have seen what you are doing. Yeah. Batho ntse ba sheba Jerusalem ba tsheya e re Bibele Jesu a sheba Jerusalem alla a o Jerusalem ho jane ngwa elello nako ya ketelo ya hao pitso ha se tshomi and a pitso ha e batle meeting ha e batle di feelings tsa batho. If God speaks to you o mo utlwile hantle o se ka be wa tsamaya. That is why Moshe ha tsamaya qoqela go ne go bone sehlahle
hobane sehlahla se bonwe ke moshe a le moo ene ke sehlahla se dulang se mo hopotsa hore o kopane le modimo kae motho e mong le e mong ya phelang ho tlamehile o bene le ka bo past 11 na ntwe reng kana ba itse o mengwe kerekeng ke a totoba ha ke fitla mola tauba sa ka ke bo past 12 to 1 ho sotlo ho a kwalwa ha ke utlwa le molaetsa ke utlwa ho thwe don't let the glory of God to leave you behind. Ka utlwa ka ke siwa ke train. Ka utlwa ka hona le ntwe fetang. Ke nkga cigarette mara ke na le tabatabelo. Ke batla ho bona Jesu. Ka phunya phutheo ya bahalaledi bazalwane ba nkgamnate ke nkga ntho tsaka. Ka ema ka pele le moshimane mo teng mona sosolo. Ntse ke mmatla untsa unwa magasmane mona ntse ke batla lo mo hopotsa. Ntsa unwa magasmane ka mo. Mara ke tla mthola ke tseba address re ngamene kaofela ka phamisa mahlo matsoho ka di 7 tsa April 1996 ka re Jesu ke morena ke emetše ka sheno 28 years later o ya bathwala bakhe o ya bahola endleleni. He is the faithful God ene modimo nketsa ka mohau ha ke bana le ngwana wa pele a mo hlaisa ka sheno. Glory. Hallelujah. Ore lanka lebala yani karabo ang hopotse hore 20 the 7th of April it's my day of commitment. Taba modimo ke nnete. Balanda de Victor se re tlo kwana. He was the chief tax collector in the region. This man was a chief tax collector, yes. And he had become very rich. And also ruile. I said to people, motho o mongwe dutse mona ga moruti Sekete nna wa bona ke nkete na ke le tšee ke le stress ha ke sebetse e re ko bolelle ho na le batho ba nang le ditšhelete ene ba na le stress. Now ke sign ya hore ho na le dintho tse sa kwalweng ke tšhelete. This man was very rich but he had a void e sa kwalweng ke tšhelete. Ba teng batho ba golang ho feta mara ba go ba le bosiu because tšhelete re ka betha e re ke boroko. Ka pitika ho yona itura o pitike 12 e wotle o bo qoqela hore merubisi ne reng ka bo 12 le 1 itura bethe mara o sna boroko because ha modimo sa o fe khotso ona motho ka o fanya khotso ya sebele tswa o Jehova. The inner peace, the peace that surpasses all human understanding. E mina thokwa re ke khotso ye tileng jwalo ka Jehova ya ituletse nterone e sna go suta. Balanda te Victoria tumela moria. He tried to get a look at Jesus, but beloved, that is why na ke nonka reason e ha ya ke re ke next night how matla you make a plan. Even if he had the disadvantage of the height, but he had the advantage of the heart. The height was a disadvantage, but the desire in the heart. If you want Jesus, you make a plan. he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road. Public. If you want God to be honored, you must forget about your honor. For Jesus was going to pass that way. Now,
When Jesus came by, When Jesus came by. he looked up. Now, Bazalon Haribut said, this time, this man is not even calling Jesus. But when Jesus got there, he looked up. And the modimo ka phamisa hloho batho ba botse o sheba nkanti modimo sheba your desperation modimo o tla tlala ya hao e ka emisa le hodimo tabatabelo ya hao your desire can stop heaven. Bazalwana o ka lose dintho kaofela. Don't lose that hunger, don't lose that desire. Ke rata Sesotho ntate Victor Jesu ha fihla mo moruti maya ho tshore there is a place called there. And when Jesus arrived there, he stopped. Arindad. Called him by name. He called him by name. Zacchaeus. He said, quick, come down. There Come must be a down. guest in your home today. Ke moeti ntlong ya hao. Ke kopa ho break ntwana beloved because ke efangedi kaofela ntho ke tlo e bua. Jesu o ho Zacchaeus. O ka palama difate. O ka sebetsa kerekeng wa gatwa ke sekete mara ha ibe ntho ye o etsang sefateng ha iyo hai ha si yona theowa re hai because efangedi ha e tshekwe pulpiti efangedi ha e tshekwe kwaere efangedi e tshekwa hore mosadi wa hao o mo tshwara jwa bana ba hao ba tshwara jwa ke moeti ntlong ya hao ha ibe modimo so ka fetola mo dulang ha so ka o thusa thuso ya nnete ke ha o tšhaisa o tate or my home is my heaven because I know that in my house they know who I am. The smile I give at church is start at home. Aya sakata ntoye ngwe ngwe e o yetsang kerekeng ha ile siyo hae ha se nnete. Ako shebe mothapi la o jwang ha o le hae. Ako shebe mothapi la o ke o bona kerekeng mona o le nyoloi khabari ele mara o jwang ha o le hae o jwang ha o le hae. Batemba tba dumelana morena re hae morena tsamai lokisa hae yash. Ke moeti ntlong ya hao ke batla nna nkampa ke itseng nkampa ka tshwana le Noe la batho ba ka monyatsa ba re thego ya Noe ne boga mara Noe lost the nation but he won his family. Ho thusang ho tsejwa mo kaofela but bana ba hao ba sa tsebe le gato le a motho ke mo thusang mosi modimo ha ka e fodisa hae wa gatu ha ntho e sa loka hae ha wa loka a ke nata ba go o thothomela jwang pelaka haebe bo thothomelo ha o tsijwe ha hao a ke nata ba on server jwang haebe monna hao ha le tsebe ha tsebe level eo ya humbleness. It's a fake humbleness. If it's a real humbleness, it must start where you stay. Mosadi wa o tlamela tsebe that smile. Haebe batho ba kereke mona ba o tseba hore ntate ya friendly, that friendliness, if it's not deriving from your house, asiona. Asio. Yahan. Yahan. Ha tlo no thetsa na ntho esiko. Ho jwang hae ne ke kopa o botsa hore ho jwang hae Zacchaeus tell us fate ha re hae ya di bona di selfie mara ho jwang hae ka di bona di nepe tsa before church and after church mara ne ke kopa o botsa ho jwang
any message I preach, and this woman cannot relate, ke bapala ka lona. Ke le senyetsa nako. Because the original congregation is this one. The first place mo ke tlamele o believe wa ke mo. Because mona ba ntse ba like sagere. I can be something when I have a mic and be something else when I don't have it. Ke bula ntwe bohloko mane kurumane. Ke re bothata ko re bazalwane, anointing presence can still function in the absence of God's presence. Bothata ba ntwe tswang o modimo, la o qabane le modimo ya sebetsa. Moshe modimo go yena, kgetlo le no ska o tla le fika. O bue le lona. Moshe wa le otla. Metsi a natso. Israel e bona di results, modimo bona insult. What do you do when disobedience gives results? And now to be like be now into the Israel, like a read into the Mudim High says away, now it's a Chabasa high. Oscar Levala, horse pipe like a butler, Vasion and limits, Messia to a pompo. Now Mudimo said it's a local horse pipe, Magasway, and pomp. May God fix us behind the curtain. Come on, Church of God. May God fix us when no one sees us. How about tell us fighting with the lava feet behind it? Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. Ha atewa aya le Jesu hai. But the people, Emanyane ntate Victor ke kgathetse ke modimo e o kopana le yena fela ka sonta o sena yena hae ke a itshaba ke bodumedi ho bana le encounter le modimo fela ka di hora mara ha o ye le yena hae ke mo mambare letsatsi la ka jeno Jesu ya le nna hae ko phamisel so Lord, I want you in my house. I want you in my business. I want you in my affairs. I want you in the day-to-day activities of my life. Whatever that pertains me, I need you. But the people were displeased. Batho ba ne ba kwatile. Wena o tshebile batho ba kwatileng. Tsamale ya o bitsitseng. Ha ne ba post wena o ntso tsamaya. Ha ba yenda te ba fitla. He has gone to the guest of a notorious sinner. They grumbled. Utlo ba re. Ba go ile le lapeng la a notorious. Ba go ile tsotsinya o qetela. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor, Lord. And if I cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Ke manga mmotse. Ke presence. Presence ya Jesu. Intsha dikandale. Jesu a so mmotse go gopile batho. O santse ke tla khutlisa. Bazalwane efangedi ha nnete ha e fihlile. Ha batho ha ba rutu tloella eng efangedi ha e fitla matla a yona a o bontsha se o tlameleng o se tloella ha ona motho a tlameleng o jwetsa tloella basadi ba batho efangedi ha e fitla e tlameile be moruti wa hao efangedi e tlameile be teacher ya hao. Motho mona bua le nare moruti wa e bazalwane ba se ba etsa le dintho tse snacks of mane batho ba postile go banwa. Listen to me. If you start doing something before God for long and you hide it before me, there will be a time when me will never be nothing.
because God has become nothing to you. We yet 10 years, we yet a pelamudim, we patella skit. Because how so tell let's mudim? Mudim is the highest authority. Naki level in mudim. Now, how so is I patele mudim nakima? Ya le look on your village. Mante, David Harry mo letter benda tuna bambizanzozi. Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Salvation has come to your house. Nabazalwane ki batla pholoso e tlang ka tlung. Ke palutle mfasi ya molaetsa wa ka. Mo dulang ha e ka ba di hele ha ke na taba o pretenda ha kae ha ona khotso. Ko bolella for free. O ka kena mo wa jampa wa tshwara di ketane le ntho tse wa tsamama ka o gabubi. Eka o Spider-Man o tsamaya mo. Mara ha ebe ha ona khotso ha ya ha ke reke e tswa mo reality tla e strike. O tla utlwe ka re ke re di hana o kena ho ya kwa. Because mo dulang ke khotsong ya hao. Mo dulang ke fulfillment ya hao. Ene thapelo ya ka ho batho ba tlileng tshebeletsong ye ke go modimo a fodise mo le dulang. Modimo a lokise ditaba mo le phelang daily. Boima bo tlohalang ka dikerekeng ke boima bo tlang bo jerwe malapeng. Ha o kena ke reke tletseng batho ba phelang malapeng a strained ba tlisa pressure you to the church, and that is why na kong utlwe ka modimo ha tsamaya ko bane batho ba bimetswe ke mo ba dula. Mara ha o ka lokoloha hae a letare ya ho ya tuka hae ha o fihla mona ha o sokodise ha o fihla mona mollo wa tuka, because you are coming from a healthy family. So ke a fitla ha ke lona jwetsang Jesu re ho na le tšhelete tsa batho ka mo. Ntho tseneng ke ka di bua sefate. Mara di bua ha ke fitla hae. Beloved, everyone here can portray what you don't possess. You can come here and act powerful and know you are miserable. You can lie to us, but you cannot lie to God and to you. Modimo le wena le tseba nnete. And never ever defend what is destroying you. O ska e lwanela ntho o bolayang. And denial will delay your deliverance. Ona motho no ha ke rega tje fuba se sa haise se kopane le dibete, because o batla ke fite mo ntwena e ke ibuang ye ya motena ene o a nyonya ene because ke mo hatile cons ene ha ke tlowe ke a o pepeta o utlwa ke ba eme aka ku thusa bagatuwa o kampa wa nkutlwisa bohloko ka nnete ho na le go comfort ka leshaka. Ke madumela hore modimo re fe nnete eo e le jwang. Ke madumela hore modimo re jwetse nnete e le jwang. Tafiki ke batla bazalwane ba bone verse ena. Let me just read it quickly for them. First James chapter 1, chapter number 1, verse 14. Ke batla le bale dintho tsena hantle. Bazalwane kopa le mamela. Re ke mona a re tlole fela mona batho ba tlola ha o tloa mona o lo tlola hape kae.
Ho thusa. O no jampa mona ha o tloa mona o lo palame ditafole kwana. Se ba re ya hate jo. Asia ha. Now, Arbalem from verse 13, James chapter 1. When tempted, no one should say, God is tempting me. Are you getting that? When tempted, no one should say, God is tempting me. Can I quickly say this? Temptation and test are two different things. Temptation target your weakness. Test target your strength. And in the Bible, and God tested Abraham. Now, Satan tempts, God tests. That is why I. But now listen to the 14th verse. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Is that clear? Verse 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Now, which means and never feed your weakness. Never expose yourself to something that you know how the Sheba dia uhola. There is something that triggers something, and utlamelo manage what triggers an action. Because every time utswatsile unale ntwe triggerile ntwe. Unale motemo hana le problem e ka tlung. Unale ntwe trigger ke etswe. And na go tswang oba vulnerable and oba available in the evil places. Ke ke ma. Nantong ha ka etsahala. You etsisa dintho. Na motho ke mothusang ka mo. And when on ke kwatetse mosadi kan tu kwatetse wena because you are destroying what you are supposed to defend. La hopola tshweni ya ka le mogutira le golela ba re ene katile diperekisi. Bana ba sekolo ba gata diperekisi mara jwale ba tshaba tshweni. Jwale sa sileng ba tshwara meeting mara ntwena ke tshweni ha re batle majwe. Ge o tle ka majwe ntwena ha e kwata e tlo go otla ka diperekisi. Baba e furuletsa. Mokula hanana wa retaliate kanti wa supplier. Haere papa itola ibukanetswe ke majwe. Se fate se sina letho. Dira di tlatsitse di checkers. Ka di perekisi tsa hao. Because Satan ha batla o ipolaya wa o kwatisa. Is one letter from danger. Ke le botsitse potso ke re tsatsi le leng o ka maka lo bona mmutlanyana a rabbit e le ka ga molomo wa a lion. O ba ipotsa go hutlile jwa go ntwe fast tje e tshwarwe ke ntwe slow tje. It's because the lion has studied the behaviors of a rabbit. And the lion has realized that I don't have the running, but I have the roaring. Now, when I want to paralyze the rabbit so that it can forget its ability to run, I must roar until it meditates on the roaring and disconnects from the running. And when it forgets that it can run, I can catch it as low as I am. And that is why Bible is Satan has sit down impa urora jwalo katao. It's because you gave it time and meditate on it. Anything that can control your thinking will ultimately control your living. I go, Lord, fix my thinking. Yeah. What's about
o tlamele o na le nako a go gapela ma o tlamele go bene le session tse bitswang di thinking sessions o go dule fela o lo nagana and o zindle ngezwi lenkaNkulunkulu. La tseba go batho ba re dijo tse o di jantse ha se tsona tse o matlafatsang o matlafatswa ke digestion. Distribution ya di vitamin and proteins ha etsale during eating, etsala during digestion. Now even if you can eat, if your digestive system is not working, o tlo kula ntse o ja. Now ho ja lentswe ha o sa nahanisisi ka lona, that is why ha o so tsebile ntho tse di ho na le mofuta batho sa tlameang ho dula le bona. Batho ba bang ha o ka qoqa le bona o tswa nthong ye modimo o qoqetseng yona. Kopa mamele di steps tsena bazalwane ke a lokolla ke itse ke James man verse 14 13 14. But each person is tempted when they are dragged away by what? By their own evil desires and ties. Then after a desire has conceived, which means a desire has a womb. When on so bapala ka yona ka ntintwe na ya emaga. Tabetsa botsotsi no potelo we tse cover up ka ntintwe na ntse conceive. Eno ska lebala pregnancy ya se fihle kgweding tse ding ha isa patwa baba. Le ntho tsene di o lekana di a utisa. Ke a rega. Ene motho mo wa nkutlo. Iri. But then after the desire is conceived, it gives birth to what? To sin, which means it doesn't start as a sin. Start again to yana fella ye halang wa bona fetu. Asu ga mnangwa wa ntlatsa nje wo yes ke mnangwa. A go fella go for socialize a fella ntse e ntwena ya emaga. Ha desire se reachitse stage fetwa sebe. Ring amen. And sin, when it is fully grown, it gives birth to death. Now you must monitor what you desire. John 10:10. John 10:10. The thief comes only to steal. Now, when you see the thief, let's show you how le bona le tlile ha se show me how. Hona le ntho le tlo e utswa. A motho a dutse mona ntate sekete ke utswe ditswe. Ma bothata go le show ha le fitla ne le sa tla ka le jwalo. Delila o batlile o na le ntho ana e batla ho Samson ma ga o tlile jwalo ka mogatuwa. O tlile jwalo ka ntho e batlang. But the thief comes to do what, Tavik? To do what? Number one, to steal. Two, kill. Three, destroy. Three things. It's very amazing with death. Killing is number two. Which means there are things that can be killed, but you are not fully eradicated until you are destroyed. Now, Satan, how na maka senyang, how na maka bulayang asa utswa. Now, sign ya pele, Satana batla o bola, hebe o matla thapelong, utswa thapelo. Davik, hapa hutua batsama ka skepe. Iri, the wind was contrary. And iri, the wind ya tshwara skepe. Kopa liloba la bebele ha Jesu tsama le ba hutua. Iri moya wa tshwara skepe. Bazalwane kopa liloba la bebele. Iri moya wa tshwara skepe. E simba hutua. Wa bona go target ya Satan ha se wena pele o tshwara ntho o tsamang ka yona. Ha tseba go phela ka lerato o tshwara lona. Ha tseba go phela ka botshepehi o tshwara bona. And ha tshwere skepe wa tseba go skepe sa maisa wena. And that is why Jesus and Jesus, instead of rebuking the sea, he rebuked the wind. Moruti ma ya re rute batho mana.
these are theological teaching. Jesus ori ha ke khalemele le watle ne le sina mofirefire ha o ne le sa phushwe ke moya ene sefate se ha se tsama ha o bona sefate se tsamaje ha se sona se itsamaisa ho na le moya na o modimo ha dila le wena ha batle ntho ena e etsagalang o batla moya ona o etsa ntho eo e etsagala. And that is why ha o dila le batho ha o lwane le bona o lwana le moya o ka morao. And that is why Bibele re ha re lwane le nama le madi empa re lwana le memeya. Our battle is not against flesh and blood, but we are wrestling against the principalities and the rulers of darkness. Lord, deliver me from me. I said to you, it's easy to say, no weapon formed against me shall be. What if you are the weapon formed against yourself? Because in total house ngwana mo motla tshwere se go gubele ho ntatae o re papa kopa o mpolelle go gubele se se shwele ka pase ya phele. Papa ga tsa ke ngwana ka ke batla o tlo bapala ka nna ha nka re gubele se se shwele o tlo se bulela go ke a hlanya ha nka re se ya phela o tlo se penya le go bolelle bophelo ba sona bo letsohong la hao ho wena go batla ba mo Kriste ya jwa. Ha bo batla o dula o le motho a bapalang forever o tla dula o bapala forever. Ho thusang o bale dilemo tse sa o tswelang molemo. Apostola Paulos go ba bang ba lona o tlamele kana kwena se le baruti a ga magantse le ja le besa ke sa khona lo le fanto tse thata because ha le holy and ha le sa holy le hudisa nna ka thata because no tlamele se le pastorana ona jwa lo tlamele go le se le hudisana. Growth is a personal decision. And you cannot prepare the exam. You must prepare before. How about our hula lentswing? O jele ntsu sa lo rega. O jele ntsu sna ntholo yetsa o le jelle wena. Ska balla bebele ho lo bua ka yona. Bala bebele o re bue le wena. No, we don't pray to perform. We pray because we have a relationship. Everything and the beloved, ka ofela re dutse monang ha re bue nnete re itukisitse ka ntle go rebe mo. Phatlo tso di apereng o tsibile pele o robala go tlo apara jwang. Haebe wa aina ba bang ba ainile maobane ba bang ba tswile mesong ba aina mara wa itukisa o hlaelle hantle pela batho but moya wa hao wa o lukisa ha o tla pela modimo, which means re tlamele re understand re kerekeng a se fela fashion parade. We must be presentable, but that is not the game. That is not the name of the game. We are not here for clothes. We are here so that we may display the glory of God, and God is not relating with us from the outside. He relates with us from the inside. Now, which means ntwere batlangore morena lukisa meya ya rona, lukisa maphelo a rona, so that we may be sensitive to your voice, so that we may hear what you are saying. Beloved, it will be futile. No, we are not here. We are here for another dimension. We are here for another revelation. We want to see God in another direction. After every holy, there is another dimension. After every holy, there is another revelation. God is progressive and God is not stagnant. When you come before God, you must come understanding that God is not a statue. He's a living God. He's the most high God. He's the same yesterday. He's the same today. And he's the same forevermore. They that wait upon him, they shall renew their Satakayarabas.
Kopalem 5 minutes old. Galelo Kolano. David Kuparabale Vesina. I have come that they may have life. I have and come. have it to the full. I have come. I go here 12, John chapter 12, verse 20 to 23. John chapter 12, verse 20 to 23. Now there were some Greeks among those. That CBC. Ke ka mo ga pase ka mo. Khomo e hlajuwe. Dijo di jowe. Ho a qhalwana ho thwe pase ka e fedile se ka ha e fedile tje. Ma go thwe group nye o nona le bagiki ba bang. Ba sa khotsofala go pase ka e fedile ma gona le ntho re sa e bona. Kopa le ga mene kereke. Ho thwe bana ba etsang tate CBC. They came to Philip. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee. Yes. With a request. Ba tlisa request ba re ntate moruti Philip. Ga o bona o kwetse kereke, ga bona go no le monate pasekeng. Le di 2 pieces re ne re di rekile ma re na le kopo. Ba kopa ntafiki. Sir, they said, we would like to see Jesus. Ayasa. Ha re no tswa pasekeng ena. Re sa bona Jesus. E ringa mene ka ofela ba ratu. Ha re tla kereke mona re batla o bona mang, re batla o bona Jesus. Can I see people who say, I'm here for Jesus? I go pamise le tsora ke atlela wena, la be ha mpatli a ke atla wena. La be ha nrati, I'm not here for you, I'm here to see Jesus. Can I see people who are here for Jesus? Somebody say, Lord, I have a request. I need an encounter with you before I go home. I cannot face this week without Jesus. I cannot go back to my office without Jesus. I cannot face the challenges of this life without Jesus. Kametsutsu yohle Jesu ke o hloka. Ke o hlolohetše monghadi re kopa ho bona Jesu. Kopa bona Jesu. Ne re kopa bona Jesu. Katela Tavik. Philip went to tell Andrew. No, it's why Tavik. Why Philip ayao Andrew? Because Andrew was good in evangelizing. Andrew is the brother of Peter. And Andrew was the one who came first to Christ. And Andrew recruited Peter. Now Philip ke ha molata ka monna ke nthwane ya hao monna batho ba batlang Jesu wena wa tseba go ba etsa jwa. Hona le motho a batlang Jesu ha o sa khone o etsa mo tlise ho nna. Ha wena o sa khone mo regela mo meme be ke tlang. O mo jwetse go ke tla o tlisa o Andrew. Hona le Andrew mane a beuweng ke Sekete. O ba jwetse go Sekete ke Andrew. Ha mme wa ha o sa tsebo ka mo regela jona le mme ana mfa bopaki a re e sa le ke batla mme wa ka pholoswe for the rest. A re last week ha o bitsa ba pholoswa mme wa ka ke a phamisa letsogo a re ntwe e nhlutsi ndilemo modimo o ientse ka letsatsi. Ha be wena o khone Philip mo tlise o Andrew. Rona re tla mo isa ho Jesu. Mo tlise kwano ke tla mo rerela o re teng ka utlwa evangeli. E re Jesu o nshwetsa. Philippi ha yo Jesu. O ya o Andrew. O reng o Andrew? Andrew and Philip in turn told Jesus. Ba tsama ba le babedi. Philip Andrew a re tla o khapa. Ha re re lo jwetsa monghadi rona motho ba tla o mmona ka. Jesu ke bua le morena Jesu ka sheno na le mme a batlang ho bona ka. Ke bua le morena Jesu antse ke rega. Hona le ntate ya batlang ho bona. Ke a rapela go iponahatse go yena. Hona le mosadi ya tlileng mona batlang go bona Jesu. La be ba o jwetsitse ka Sekete, the purpose is not to see me. I'm just a man, I'm just a clay. There is a man who saved my life 28 years ago. And that is the man I introduced to you. His name is Alpha. His name is Omega. He's the same yesterday. He's the same today. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Yashata ya rababa mugani ke batla o bona.
kgathetse bazalwane ko khonza re bona batho re utlwa ditaba ha ke re ha ke tle ke re ke nga ke atlela go mang o nyalene le mang o dula le mang ha ke kena ka gate ke batla Jesu. I'm not here for news. Ha ke batla di news ke tla Google. Ska iketsa update ya ka ke batla o tseba ke tlile ho morena Jesu. Ke tswa o seng ke tswa ditabeng ke tswa lefatsheng ke kgathaditswe ke ditaba. That is why batho ba tawela di taverneng ba re ha ra tloella modimo re tloletse kereke because ba re batho ba binang ka kereke ba wese o feta batho ba jwale because ba re jwale la o ka fitla o sena tšhelete o tla khutla o tau mara kereke la o ka tla o lapile o tla khutla o ntse o lapile. Ba tsubisana ba sa tsebe go mo tshwerwe ke ba qala ho bonana ba tšhintšhisane zolo ba ileke o fetele molomo mo ba ileke but you can't even hug your brother mara o pholositswe o ya le hodimo zalana ba ga bapala re tlweleng ke kwa tshwana Tamelo bona le ba kopane le mohao. Tamelo bona le family ng wena o different. Tamele ga dingwetsi tseo tse sele o bona le wena o hlatsitswe ka madi. You cannot make a difference until you are different. Thapelo ya ka ke ena ka sheno ntate Maya. Modimo o re file manyalo. Ma re kopa mohau wa o dudisana ha mmoho. Batho ba bangata ba nyalane mara ba dudisana. Ke rapela moya o hlala ndawonye. Ke fixa di aletare tsa dithapelo ka ga manyalo. Tseo satana di tshwatlileng a tseba ha tshwatlile aletare ena o tshwatlile future ya bana. Today modimo mfile tlolo your home shall be fixed. Your family shall be rearranged. Whatever the devil has messed up is fixed today in the name of Jesus. And from now on, your house will be the house of prayer. Mamele moke le bulelle. Batho ba le sebeletsang. Ha le sa rapele ntho tse ba se sebedisang. They will work against your marriage. Ke le tsa phirisa sa moya mo ntwe ke le tsa ke ntwa moya ha ebe ntlong ya hao ho a noa jwala e ba aletare in that house o go go tsa ha ebe ha ha ho dula o noa kapa o tšhintša basadi mo e ba ntlo ye spirit seo se bana le aletare ene le ngwana hlailang ka mo o absorb the spirit that is dominating in that house. And that is why ngwana ha o tlo sa o feta atawe o feta because we introduce it to the spirit asa tsebe ho etsala mara ha ebe ha o ke ntlong ya thapelo le motho a tšhakile le motho a sebetsa ha kena ka o a hlamelwa ke atmosphere o a hlamelwa ke environment. No, are mega mouth msipoza o fedile ntate. Ya tseba nako ile kopa o tshwara motho a pela o ka letso. Ha eba o tloela o tshwarwa ke re kenyana ga tshwarana he. Ga o tshwara. O ntsha manganga o na lona. Mo tshware mo a kwata o mo shoot o mfe senepe. Lo mo tlaisa police filing. Bazalwane ke batla ge emepela modimo re morena ha ilo ke hae. Ke bo madumelano Lord fix it from home. Fix it from the secret. Ako re lokise mo sna di camera. Ako re fodise mo sna audience. Ako re thuse mo sna batho ba ropela matsogo. Ako rapela motho mo tshoreng ka letsogo na le ntho re dumelana modimo na ntho a etsang ha e ntse re le hona mo. Ntate ka lebitso la Jesu Kriste
Come on, let us pray. Let us agree. Riramasata labahaya. Ako rapele hle hona le ntho e tsahalang. A re tswa mona jalo ka Zacchaeus re tsamaya le yena. E re Zacchaeus a ya le yena hae. A re batle modimo fela wa kerekeng re ya le yena hae. Ya shayara ba re batle modimo fela wa ka sonta re batla o ya le yena mo re dula. Re batla o ya le yena mo re phela. Imasaka ya raba ba 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 shaya kasaya raba ba Lord. I want you in my house. I want you in my family. I want you in my ministry. I want you in my business. I want you in my office. La ritewela rialena. Eh shaya raba ba 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 ko rapela re dumellaneng hore modimo lo fetola mo re dula. Aya saya. Ai kale hunna mai kale kimi. Invuselela. Let it start with me. I hear the Lord say, I'm healing your family. I'm healing your house. Oh. Oh. Ikaba. Ya Sandia. Irabahashatala. As we are praying, there is somebody here. The Lord said the desire is beginning to conceive. And when it has conceived, it will give birth to sin. And sin will give birth to death. But the Lord said we are destroying it as a desire before it becomes seed. Lord, kill it before it kills me. Ay manarapelenga ko tsware motoka le tsore morena ntwe batlang mmolaya e bolaya pele mmolaya. Kill it before it kills me, Lord. Destroy it before it destroys me. God is doing something right now. After today, your house will never be the same. Your family will never be the same. Let there be peace in your family. Let there be joy in your house. In the night, God is healing marriages. Zacchaeus ke kgatetse o kopana fela le wena kereke ke moeti ntlong ya. I want to fix your house. I want to fix your family. Usaya raba, take him home. Take him home. If your house can be fixed, your peace will be real. If your house can be fixed, your joy will be real. Mandaria baba morena, I look high. Modimo a sebetsa ona jwale. Modimo a ilukisa. Modimo a ilukisa. Modimo a ilukisa. Baba modimo ra le fitla hae le tla thola ho lokile anda rabasai. A o fitla ho monna ha o tla thola motho ya fetohile. O tla thola mosadi ya fetohile. Modimo ro keke wa phela tjena forever. You cannot smile at church and you are crying in your house. Shaya raba ke moya tinklonya. Ai. Kuna le tlolo ya malapa mo.
Una le tlolo ya malapa. Imasata kaya kayande. The Lord has anointed me for families right now. I release the peace of God. Yes! Let there be healing. Maya Neriesaya Urabosha Menerebos Banabahobahu Banababa was our Robati Musibu Baluka. Now pay about 12. The family altar is rising. Morena, Kiniti Hayezala. Heal the families, Lord. Heal marriages, Lord. There is a healing rain that is falling. Yes, I am about. Jesus! The balm of Gilead is here. God says, I'm restoring peace in your home. I'm restoring peace. Shalom. Shalom. Let there be peace. Isaiah. Olegani mudi. Nako yo pretend I fedi. Nako yo pilela batu fedi. Ako mo shapele matso homore na Jesu. Na ke kopa o shkwe matso a tlulo. My family has been transformed. Lilapa la ka le fetui. Linyalo la ka le fodile. Come on, give him the praise. Let's